Gost današnjeg sajkasta je Miloš Stevanović, preduzetnik, programer, dizajner, vlasnik Ludus marketinške agencije i kreator Universe NFT kolekcije. Kroz ovaj razgovor sam shvatio suštinu blockchaina i NFT-a. To je daleko veća stvar od kriptovaluta i NFT sličica. Ako želite da naučite više o tehnologiji koja će promijeniti svijet, ostanite do kraja. Možda se neko i odluči da postane developer ili kreator u ovoj novoj Web3 verziji interneta. Obavezno lajkujte video i subscribe na kanal, pa da krenemo. Miloše, dobrodošao u podcast. Hvala, brate, bolje te našao. Eto, mnogo mi je drago da ćemo pričati na ovu temu o NFT-u i eto, hvala ti na pozivu. Ajde, za početak nam reci šta je to Web3, za sve neupućene koji možda su čuli, ali ne znaju o čemu se tu radi. Pa ovako, ja ću probati da što bolje objasnim celu ovu novu tehnologiju. Ajde da probamo da koristimo. Meni je bio veliki izazov kad sam učio svemu tome, mnogo mi je teško bilo da shvatim, ali ajde da probamo da koristimo neke poznate termine da što bolje to objasnimo. Kako ja vidim Web3? Pa vidim kao neku nadogradnju ovog trenutnog interneta koji imamo, ali neku, ajde da kažemo, mnogo bolju nadogradnju. Ja ga nekad zovem internet na steroidima, pošto, eto, to je nešto da, ako mogu tako da kažem, nešto što je dosta poboljšano u odnosu na ovaj internet koji sada imamo. Da. A kakva je to nadogradnja u odnosu na ovaj internet koji mi imamo? Znači, mi smo trenutno na Web 2 internetu. Tako je. Taj bolji internet je zapravo taj Web 3. Koja je to razlika? Pa razlika je u blockchainu. Znači, to je ta nova tehnologija koja je donela tu nadogradnju i to je tehnologija koja nam je donela, da kažemo, mnoge benefite u smislu ajde da kažemo, nadogradnje nekih mana koje je trenutni ovaj internet imao, a te neke karakteristike i benefiti se pre svega ogledaju u toj nekoj sigurnosti, u transparentnosti. Blockchain je jedna revolucionarna tehnologija i mislim da će tek ćemo videti šta su sve njene mogućnosti i to je ono što je, da kažemo, glavna nadogradnja ovog postojećeg interneta kakav poznajem. Sad, sa druge strane, ja sam vidio jednu sjajnu analogiju kako izgleda ta nadogradnja za korisnike sa Web 2 na Web 3, biće jedino u tom nekom logovanju na sad neke nove servise koji će se tu, i web sajtove koji će se tu praviti i to logovanje će se vršiti uz pomoć jedne aplikacije koja se zove kriptonovčanik, znači nećemo više morati čak ni da popunjavamo, ne znam, razne registracije, da bismo, nećemo imati čak ni šifru, ni username, znači postojeće samo jedno dugme na kome će pisati poveži svoj novčanik i to će biti za korisnike jedina, da kažemo, vidljiva nadogradnja. Znači, da li je moguće čak da će onda i neki, na primjer, brauzeri imati ugrađen taj novčanik da bi mogao lakše se ulogujemo, na primjer, na neke takve servise? Pa, vrlo verovatno, mislim, čak i postoje već Web3 brauzeri, kao što je Brave brauzer, koji je, baš napravljen, znači, on sad spada u te Web3 aplikacije, te nove aplikacije koje se prave na blockchainu, koja već u sebi ima integrisan kriptonovčanik, na kome vi sada možete da držite određena sredstva, da se logujete na određene servise, ali pričat ćemo o tome u nastavku kako sve to izgleda. Znači, suština kriptovaluta, Web3 NFT-a je u tom blockchainu. I kako on funkcioniše? Pa, blockchain funkcioniše, mislim, ajde da kažemo šta je u stvari blockchain, nekim
prostim ili poznatim jezikom, pa to je obična vrsta baze podataka. I šta ja volim da kažem za blockchain? Volim da kažem da je on napravljen na konceptu istine. Šta to znači? Pa to znači da vi imate u prošlosti otisak vremena, tako isto imate, da kažemo, koji ne možete da promenite. Znači, sve što ste uradili u prošlosti, to tako ostane zapisano. Na tom sličnom konceptu je napravljen i blockchain. Šta to znači? Da sve što upišete u blockchain, to ostaje tu i ne može da se menja. Možete samo vremenski da se vratite unazad, da vidite šta smo mi sve to upisali u taj blockchain, ali ne postoji mogućnost promene i to je nešto što je po meni fantastično kod ove tehnologije. To je taj koncept istine da u svakom trenutku znamo da to je potpuno transparentna tehnologija, da znamo šta je upisano, šta smo mi to radili i mislim da, volim isto da je zovem i tehnologijom sa najvećom etikom. Mislim da će ona da nam omogući da izbegnemo neke loše scenarije koje smo nekad imali. Znači, manje ćemo da lažemo ako svi budemo koristili blockchain. Pa, upravo to. A zašto neko ne može da promijeni svoju istinu, na primjer, na blockchainu? Nešto je, ne znam, radio ili je napravio, zašto on ne može kasnije kaže, evo mi se što sam radio, ne sviđa se, ću ja to promijenim? On može da menja, ali će uvek ostati otisak onog prvog što je rađeno, tako da to je baza podataka u koju može samo da se upisuje, ali ne mogu da se menjaju sadržaji koji su tu upisani. Znači to ostaje zauvijek sačuvano. A kako taj blockchain, kako on ima toliko memorije da to sve sačuva? Pa to je koncept takav da je, koncept samog blockchaina je taj decentralizovani sistem koji upravo funkcioniše na osnovu nekakvih čvorova i validacija, da kažemo, svih tih podataka se i dešava na osnovu međusobne komunikacije, znači kao da imamo jednu ogromnu mrežu, da kažemo, servera koji su povezani međusobno, s tim što blockchain može da radi i nezavisno od, da kažemo, tog centralnog sistema interneta, i to je ta njegova, da kažemo, prednost u odnosu na centralizovane sisteme gde mi imamo upisivanje podataka na jednom mestu, na jednom serveru. Kod blockchaina se to vrši potpuno drugačije, znači ta neka međusobna komunikacija između tih nodova, čvorova i na osnovu te međusobne komunikacije se čitaju ti podaci koji su upisani tamo. Da. A kako, na primjer, to bi izgledalo kao neka velika računarska mreža sa, ne znam, običnim računarima i koliko sam ja shvatio, ja, na primjer, ako majnujem neki coin, ja sam zapravo taj node. Ja sam kao jedan dio te mreže i one me nagrađuju zato što ja obrađujem te podatke. Tako to nešto funkcioniše? Tako je, otprilike. Znači, i kako se možemo mi priključiti, na primjer, nekom blockchainu? Pa, mi se možemo priključiti preko kripto novčanika, znači to je, da kažemo, ulaznica, to otvara vrata blockchaina, to su aplikacije koje su upravo specijalizovane za komunikaciju sa blockchainom i za čitanje podataka sa blockchaina. Znači, u okviru njih možemo da skladištimo kriptovalute i možemo da skladištimo NFT-eve. Da. I da, naravno, vršimo transakcije između tih kriptovaluta. A koji je najpopularniji blockchain? Pa, ukoliko gledamo sa strane kriptovaluta, to je svakako blockchain, prvi izvorni blockchain na kome se nalazi Bitcoin, a ako gledamo sa stanovišta NFT-eva, tu imamo više blockchainova, jedan od tu najstarijih, da kažemo, pionira je svakako Ethereum. Imamo Polygon blockchain, imamo Solana blockchain, to su sada
neki mlađi blockchainovi koji su nastali od pre godinu, dve, i svoju popularnost su najviše stekli na osnovu NFT-a. Da. Da li bi se moglo reći da je vrijednost tih kriptovaluta, da zapravo vrijednost leži u blockchainu? Jer dosta ljudi kažu šta je vrijednost iza toga. Kao zlato ima neku realnu vrijednost, nekretnine imaju realnu vrijednost, novac tu i tamo ima neku realnu vrijednost. Sad, iza kriptovaluta mnogi se pitaju šta tu stoji, da li je to samo neka brojka, ali koliko sam ja shvatio iz ove priče da je to zapravo ta tehnologija, blockchain koji stoji iza toga. Upravo se o tome radi. Znači, to je ta tehnologija i upravo benefiti te tehnologije, a to je ta transparentnost, to su ti, da kažemo, pametni ugovori o kojima ćemo svakako pričati više, odnosno tu leži najveća i vrednost, a da kažemo i kreativnost, odnosno potencijal cele ove blockchain tehnologije. Znači, na blockchainu, osim toga što možemo da čuvamo neke podatke, neku istoriju nečega, možemo i da pravimo kao neku logiku, neke programe na blockchainu, i to se radi pomoću tih pametnih ugovora. Kako to funkcioniše? Tako je. Pa pametni ugovori su upravo, da kažemo, to nešto što nosi najveći potencijal blockchain tehnologije, da bismo samu tehnologiju mogli da na neki način više komercijalizujemo. Kako ja volim da opisujem pametne ugovore, volim da koristim analogiju, na primer, da kažemo, pravnog ugovora, jednog parčeta papira na kome mi imamo sada nekakav dogovor. Ja, na primer, sa svojim prijateljem pokrećem neki biznis i, na primer, mi od prodaje nekog proizvoda tog biznisa delimo procente od profita koji zaradimo i to delimo 50% ide mom prijatelju, 50% meni. Kako bismo mi to radili u sadašnje vreme? Pa radili bismo tako što bismo angažovali advokata i preko toga advokata bismo napravili jednu pravnu formu koja će da štiti i mog prijatelja i mene da se taj dogovor ispoštuje. Šta su pametni ugovori? Pametni ugovori su, da kažemo, upravo ta neka pravna forma uz pomoć koje vi možete da u formi jednog koda, programskog koda, napišete taj dogovor i da se taj dogovor istog trenutka izvršava kako vi prodajete te proizvode. Znači, taj pametni ugovor se pošalje na blockchain, ne može da se više menja. Ako mi podesimo tako da ne može da se menja, postoje, da kažemo, i pametni ugovori kod kojih vi možete da stavite i neke promenljive koje možete kasnije da menjate, ali će uvek, to je ono kod blockchaina šta je fantastično, što ćete vi uvek moći da vidite koje su to promene. Uvek ćete videti onaj početni dogovor koji je stavljen, odnosno postavljen na blockchain, i pametni ugovori upravo su, da kažemo, i neka pravna zaštita na internetu, znači uz pomoć koje sada vi možete da budete potpuno bezbedni da će nešto da se izvrši, jer ga izvršava programski jezik koji ste vi napisali. To nije jedina, da kažemo, svrha pametnih ugovora, postoje mnogobrojne i tek će preko pametnih ugovora sama tehnologija dobiti mnogo veći potencijal u primjeni bilo koje industrije. Tako da, biće zanimljivo gledati sada u budućnosti kako će se to razvijati i na koje sve načine ćemo moći da iskoristimo tu fantastičnu tehnologiju. Sad, jedna stvar koja mi je možda malo manje jasna je, na primjer, ti pametni ugovori, oni moraju da funkcionišu, evo recimo, ti i ja smo napravili neki kurs i ti ste radio jedan dio, ja sam radio jedan dio i dogovorili smo se da dijelimo zaradu na 50-50. I to smo stavili sve na blockchain, podesili tamo, ne znam kako to već ide. I sad kad neko želi da kupi kurs, on se uloguje na sajt preko svog kriptonovčanika, plati kurs kriptovalutom i pametni ugovor
automatski raspodijeli na moj i na tvoj novčanik 50-50. E sad, Tako je. da li je moguće da pametni ugovor ima uticaj na obično plaćanje? Ili samo je vezan za kriptovalutu? Naprimjer, ako neko plati PayPalom ili tako nešto. Znači, to ne može ili... Nisam čuo da postoji takav slučaj. Za sada on funkcioniše tako što deli kriptovalute zato što je upravo povezan sa sistemom plaćanja koji se vrši na blockchainu, a to su kriptovalute. Verovatno će postojati, da kažemo, i neki sistemi. Trenutno postoji, da kažemo, jedan sistem koji omogućava kupovinu uz pomoć kreditnih kartica. Aplikacija se zove CrossMint i ona omogućava da vi sada kupite taj kurs uz pomoć vaše kreditne kartice, dolarima da platite, ali će svakako konverzija da se unutar te aplikacije, šta ta aplikacija radi. Ona znači bukvalno skraćuje, da kažemo, taj jedan korak vaše registracije, odnosno instalacije kriptonovčanika, kupovine vaših kriptovaluta, znači ona vam bukvalno sve to odradi sama i pošalje vam na mail podatke o toj kupovini. Aha, znači to je kao neki middleman koji može da pomogne. Trenutno da, upravo zbog toga što, eto, sad u ovom procesu same komercijalizacije, prihvatanja same ove nove tehnologije, to su neki servisi koji nam omogućavaju da se brže uključimo, da kažemo, u ovaj svet, ali svakako mislim da će budućnost svakako biti samo preko kriptonovčanika. Kupovina znači kriptovaluta i nakon toga znači logovanjem preko kriptonovčanika. Da. Znači to bi bio jedan primjer možda neke aplikacije koja je rađena na blockchain, ima komunikaciju s ovim Web 2 i Web 3. Tako je. I postoje i aplikacije, na primjer, kao više za financije u kriptu, tako to sam gledao, decentralizovane mjenjačnice, trgovanje kriptovalutama, sve su to decentralizovane te aplikacije koje su napravljene na blockchainu, na tom Web 3 internetu. E sad, da li je moguće napraviti nešto poput društvene mreže na Web 3, da nemamo sad Mark Zuckerberga koji određuje sve, nego da mi imamo našu decentralizovanu društvenu mrežu gdje ne može on da briše ili ko već ono što mu se, na primjer, ne sviđa? Apsolutno postoji i mislim da će se svakako ići ka tome. Ja sam pre nekih godinu dana slušao jedan intervju od Michael Saylora. On je jedan od, da kažemo, od ljudi koji je najveći promoter generalno blockchain tehnologije i Bitcoina i on je baš pričao kako bi blockchain tehnologija trebala da se iskoristi, da mi imamo mogućnost da se logujemo sa našim kriptonovčanikom, da imamo umesto onog blue checka, da imamo jedan orange check i na osnovu tog logovanja da možemo da, eto, komuniciramo na blockchainu. On je generalno pričao tada za Twitter mrežu i baš je navodio problematiku raznih botova, govora mržnje i tako dalje, koji su trenutno na toj mreži bili dosta aktuelni i dan danas su, eto sad se trenutno i radi na tome da se ti botovi eliminišu. I on je tada pričao da bi bilo fantastično da svako od nas može da se loguje uz pomoć tog, da kažemo, kriptonovčanika. Ako ima određena sredstva, moći će da komentariše i ukoliko na neki način hoće da zloupotrebi komunikaciju u smislu govora mržnje, da bude sankcionisan tako što će mu sa kriptonovčanika se skinuti određen, da kažemo, deo kriptovaluta, znači bit će kažnjen, kao što imamo, ne znam, za nepropisno parkiranje kazne, kao što imamo kazne za, ne znam,
ne znam, razne zakonske, zapljuvanje na ulici ili šta već, tako će i ova stvar da se na neki način kroz tu tehnologiju na neki način sankcioniše i to će pomoći isto da eto imamo mnogo uređeniji taj prostor, da nema više tog, da kažemo, tolikog na neki način šuma u tim svim čak i dezinformacijama, botovima, spamovima i tako dalje, govoru mržnje. Tako da vidim da se već priča o tome i da će svakako da se taj potencijal i benefiti ove tehnologije polako koriste za društvene mreže. Da, ja sam malo razmišljao nešto o tim društvenim mrežama na blockchainu i palo mi je na pamet jedna ideja, znači kao što sad tamo u Facebooku postoji neka skupina ljudi od, ne znam, 100 ljudi, par stotina ili koliko god, koji rade taj fact-checking, koji gledaju ako je neko nešto loše objavio, neki govor mržnje ili neki loš sadržaj, tako nešto, i oni sad odlučuju da li će to da prođe, da li će to da skinu ili ne. Meni je palo na pamet, ne znam da li je to izvodljivo, da zapravo na toj mreži postoje isto ti ljudi, samo što ih je mnogo više, jer mogu svi na svijetu da budu povezani, i da ljudi koji ocjenjuju da li nešto može da prođe ili ne, budu nagrađeni ukoliko, na primjer, je većina isto, na primjer, odlučila da nešto može da prođe. A ovi koji nisu odlučili u tom pravom smjeru, da oni možda malo gube reputaciju i tako da se kristališu grupa ljudi koja nekako pravilno razmišlja i raspodjeljuje stvari. Ne znam da li to ima smisla. Mislim da to skroz ima smisla i mislim da, eto, na neki način, ne znam, sigurno će tu morat će doći do raznih regulativa, kako da se to sve, da li je to sada, šta ćemo sa slobodom govora, jer svako ima sad prava da izrazi svoj neki stav, to bi na neki način bila i neka vrsta cenzure, ali mislim da će, ljudi su takvi da kad ga udariš po džepu, on se i menja, ne znam, po novčaniku, ajde da tako kažemo, u ovom slučaju će biti po kripto novčaniku, tako da mislim da će svakako da se radi na tome da se malo ceo taj prostor društvenih mreža reguliše i da se na neki način pročiste te informacije, da jednostavno, eto, imamo i na tim društvenim mrežama jedno bolje mesto, eto, da tako kažem. Da. A recimo, na primjer, kad bih ja želio da napravim servise za smještanje fajlova, nešto kao što je Google Drive ili Dropbox, ali da želim to da napravim na blockchain, ko će meni da, na primjer, ja ako bih želio da pravim Dropbox, ja bih kupio server, ne znam, od Google ili od Amazona ili tako nešto i tamo bih smještao te podatke. Sad, ko će meni da obezbijedi prostor za smještanje, na primjer, tih podataka, kako uopšte to može da se napravi na blockchainu? Pa, tako nešto već postoji, da kažemo, to je IPFS, da kažemo, protokol ili sistem, da ga zovemo, to je peer-to-peer sistem, koji slično funkcioniše kao blockchain, znači potpuno jedan decentralizovani sistem koji funkcioniše iz tih takozvanih nodova, tih malih, da kažemo, servera, mesta na kojima se smeštaju te informacije, i on baš funkcioniše da vi možete da, znači, skladištite vaš sadržaj, odnosno medijski sadržaj koji je, eto, sad mnogo veći, znači po potpuno istom sistemu kako radi blockchain, da dobijete neku vrstu otiska za taj sadržaj, nekog, da kažemo, identifikacionog broja na osnovu kog posle pozivate taj sadržaj, i to se najviše sad koristi trenutno za NFT-eve, on komunicira, taj IPFS sistem komunicira i povezan je sa blockchainom, i to je nešto, eto, što trenutno postoji. Da. A kako, znači, da li ja kada koristim taj sistem, taj protokol,
Da li ja moram da plaćam neki fee, kako to funkcioniše? Mora da se plaća određeni fee, znači pri uploadu. Sad vidjet ćemo kako će se to kasnije regulisati. Za sad to nisu neke velike cifre. Postoji neki servisi koji omogućavaju da mnogo brže postavite, da kažemo, sadržaj na taj IPFS peer-to-peer sistem. Tako da mislim da će to vremenom da se dosta, na neki način, dosta su, na primjer, takvi sistemi su dosta jeftiniji od, na primjer, Dropbox, Google Drive sistema, jer su potpuno decentralizovani, znači, Da. A, na primjer, sad mi komuniciramo, to jest naša dva računara su povezana preko ovog Google-ovog servera, preko kojeg se odvija ovaj video. Da. Kako su povezani računari, ti nodovi na blockchainu? Da li oni imaju neke servere između ili kako to funkcioniše? Pa ta takozvana čvorišta su u stvari neka vrsta servera, da kažemo, i oni svi međusobno komuniciraju. Znači, to je jedna povezana mreža, da kažemo, svih tih nodova, na osnovu koje oni komuniciraju i sadržaj se ne nalazi samo na jednom tom nodu, nego je on raspoređen u toj mreži na više tih nodova. Znači, da li je to nešto kao, recimo, kada skidamo, na primjer, neku aplikaciju ili nešto sa torrenta i sad ta aplikacija nije smještena na jednom računaru, nego je na 100 računara dijelići. Da li je tako nešto? To je to, znači to su ti peer-to-peer sistemi i to je na neki način takva vrsta logike je iskorišćena za blockchain. Sad, možemo malo da pređemo konkretnije na NFT, vjerujem da dosta ljudi to zanima šta je to i da tu zapravo leže i najveća zabuna oko toga. Da li su to, ne znam, sličice, šta se tu dešava, ali ajde prvo da vidimo kakvu ulogu NFT igra u Web3 tehnologiji, pošto je to isto kao i kripto i te decentralizovane aplikacije, to je dio tog Web3 interneta. Kakvu on ulogu igra tu? Pa on igra tu kreativnu, da kažemo, ulogu u celom tom sistemu. Znači, ja za NFT, evo skoro sam baš napisao na LinkedInu jednu objavu i napisao sam da će NFT-evi zameniti forme ugovora, da će zameniti dokaze o vlasništvu, zamenit će kredencijale, zamenit će ulaznice za nekakve eventove, propusnice, loyalty kartice. Znači, to će biti u budućnosti jedna, da kažemo, univerzalna forma za sve ovo što sam sad naveo i da kažemo da je to neka vrsta i nečega što je donelo najveću tu neku kreativnu crtu samoj blockchain tehnologiji. A šta je NFT? Osim te skraćenice, to je non-fungible token, je li tako? Šta on predstavlja? Kako on funkcioniše? Pa, to je, mislim, kako mi vidimo NFT. Najčešće ga vidimo kao tu neku JPEG sličicu. Međutim, to ne mora da bude JPEG sličica, to može da bude i audio file, i 3D file, i video file, i video animacija. To je forma, mislim, ja prvi put kad sam pročitao, a ja nisam nešto, eto moram da kažem da nisam dugo u ovom prostoru, ja sam zadnjih godinu dana saznao o samom i NFT-u i blockchainu i onda kad sam shvatio šta je to, a nisam shvatio tako brzo, prvi put kad sam pročitao šta je, da je to nezamenjivi token, ja nisam imao pojma o čemu se tu. Pa da, mislim da većina ljudi to ne shvata, kao i ja, baš dugo vremena mi je trebalo da shvatim, pa šta ako je nezamjenjiv, čemu to onda služi, kakve to veze ima? Upravo to. Ja sam se prvo pitao kao kakav token,
šta je token? Da. Ajde, šta je token, pa ćemo posle pričamo šta je tu nezamenjivo. I baš mi je trebalo vremena, jer mislim da je trenutno najveći problem same ove tehnologije što nema adekvatnu edukaciju za ljude koji nisu ili jesu digitalno pismeni, koji su, eto da kažem, u tom Web 2 prostoru, zato što postoje baš puno tih nekih stručnih termina, ajde da ih tako nazovem, koji su, eto, nepoznati sad ljudima koji se sad prvi put susreću i sa kripto i sa blockchainom i priča se o nekoj decentralizaciji i o tokenima. Mislim, sve su to neke stvari koje na neki način i odbijaju ljude da uđu u samu ovu tehnologiju. Mislim da treba, da bi se desila ta veća adopcija i komercijalizacija same tehnologije, da treba da se dosta radi na edukaciji, ali edukaciji upravo tim nekim poznatim analogijama, da ljudima objasnimo, ok, šta je to kroz neke primere koje već poznajemo sad u tom Web 2 prostoru ili u životu generalno. Koji bi bio neki primjer iz Web 2 ili u realnom životu da možemo da to zamijenimo sa NFT-em? Pa, možemo i to već postoje, znači, karte, na primjer, za različite eventove. Postoje sada i ticketing servisi koji rade na blockchainu, uz pomoć kojih vi kupujete kartu za nekakav event u formi NFT-a. I vi sa tom kartom, taj NFT može da bude neka sličica, a onda ispod te sličice da imate neku vrstu bar koda sa kojom vi kasnije se očitavate na tom eventu i prolazite to sa tom, da kažemo, sa tom NFT ulaznicom. Znači, to bi bilo kao kada bi, na primjer, tickets.rs napravio na svoj sajt, ugradio da možeš da suluješ preko Metamask i da, na primjer, neki izvođač tu postavi neku svoju, ne znam, ako želi, na primjer, zanimljivu NFT kolekciju i ti kad kupiš, na primjer, nešto od te NFT kolekcije, ti dobijaš automatski i ulaznicu za taj njegov koncert ili šta god je. Tako je. Upravo se o tome radi. Znači, to će biti jedan, da kažemo, sistem gde ćete vi sve imati na jednom mestu. Ja kažem da će kriptonovčanik biti naša banka i naš folder sa ugovorima i naše loyalty kartice će tu biti i tu će biti naše ulaznice. Sve će se na neki način tu skladištiti, odnosno to je nekakva ideja, da kažemo, da vam sve bude na jednom mestu i da, eto, imate u jednoj aplikaciji centralizovan sistem za sve te vredne papire, ajde da tako to kažem. Da. Ajde da se vratimo malo na one sličice u NFT-u. Zašto one toliko koštaju? I vidio sam te pojedine milione koštaju. Zbog čega, koja je vrijednost iza toga? Zbog čega neko želi da kupi onu sličicu i da je plati, ne znam, par miliona, razumijem umjetnost ovako, u tom nekom smislu. Ali taj lik je, ja razumijem, imaš mnogo pari, kupiš sliku Picassovu ili ne znam, nečiju tako, ali taj lik koji je napravio tu sličicu do juče je bio nepoznat. I zbog čega to vrijedi toliko? Pa, nekako tržište NFT-a, tih sličica, se, eto, za ovih godinu dana baš puno promenilo. Mislim da je prošle godine, kada se i dešavao taj, da kažemo, taj ogroman rast tržišta kriptovaluta i generalno svih NFT-eva, da je tu bilo dosta projekata koji zapravo i nisu toliko vredili, ali su imali dobar marketing na neki način
pa su uspjeli da, eto, ajde da uzmemo primjer kolekcije Bored Ape Yacht Club, koji je, eto, on se prodavao u aprilu prošle godine za $400, a onda je vrednost tih NFT-eva drastično skočila, išla je, bukvalno su se u jednom trenutku za milione i milione dolara prodavali ti NFT-evi. Šta je karakteristično kod te NFT kolekcije? Što je prvi put kao su pokazali neku vrstu benefita od toga. Ti si uz pomoć, da kažemo, te sličice mogao da učestvuješ, davala ti je kao neku vrstu ekskluziviteta i da možeš da učestvuješ na nekakvim žurkama koje oni organizuju na jahtama i svašta nešto. I onda šta se desilo? Desilo se da su vrlo brzo se ta ideja o NFT-u proširila, onda su u tim doveli ljude koji su im doveli kupce u, da kažemo, najpoznatijim tim hollywoodskim zvezdama, umetnicima i sve to. I samim tim se podigla cena samoj toj kolekciji, jer su tu sad kolekciju kupili i Snoop Dogg, i Eminem, i Madonna, i Justin Bieber, razni glumci, pevači, i samim tim vi imate to vam daje neki ekskluzivitet, jer sad, ja imam NFT sličicu kolekcije koju isto, ne znam, ima i ta Madonna i taj Snoop Dogg, i onda vam to daje neku vrstu ekskluziviteta tog nekog članstva u taj nekakav klub. I zbog toga je to, eto, da kažemo, oni su bili prvi u tom prostoru koji su to doneli i zbog toga su se, eto, odmah i pozicionirali kao kolekcija koja je, eto, možda napravila i najveći, da kažemo, promet u prodaji tih NFT-eva. Ali vidimo da sada da napravite takvu sličnu kolekciju, da to uopšte ne bi imalo ni tu vrednost, niti bi se to prodalo tako brzo. Vrednost samog NFT-a je isto evoluirala za ovih godinu dana i vi sada morate da imate stvarno prave benefite koji će na neki način dugoročno nekome koji će imati dugoročnu vrednost da bi sada to imalo i cenu na tržištu, na NFT tržištu. Tako da mislim da se sada dešava neka čistka, da kažemo, svih tih loših projekata ili svih tih projekata koji nisu imali održiv taj benefit i sad mislim da će mnogo kvalitetnije kolekcije da se dešavaju i da će samo to tržište sada na neki način da iznedri prave kolekcije koje će imati dugoročnu vrednost. Znači, sad bi trebalo, na primjer, ako bi neko želio da napravi svoj NFT, da shvati da NFT nije sličica i da ta sličica sama po sebi ne može doživiti neku ogromnu vrijednost. To se desilo samo ljudima na početku koji su zbog nekog hajpa i jakog marketinga i sreće i ko zna kakvih faktora došli do toga. Ali u realnosti običan čovjek koji želi da ima svoju NFT kolekciju, on bi trebao da ima neku realnu vrijednost osim te sličice koja je nacrtana ili šta god da je, ne mora biti sličice. Tako je. Upravo se o tome radi. Mora da postoji realna vrednost, jer, eto, videli smo da su mnoge kolekcije, drastično im je pala vrednost upravo zbog toga što nisu uspeli da naprave održiv sistem za svoje benefite, da to bude održivo na duži vremenski period, jer bi to i držalo cenu tog NFT tržišta. Ljudi su dosta u sam taj prostor ulazili, eto, sa idejom o brzoj zaradi i desio se i taj hype i svašta nešto i ja moram da priznam kad sam ulazio u samu tu tehnologiju,
to je meni delovalo kao neka vrsta sna. Ja sam mislio, sad ću ja da izbacim kolekciju, to će da se rasproda, ja ću moći da s tim novcem ne znam ni ja šta sve uradim. Međutim, to nije tako. Generalno videli smo da tržište jednostavno mislim kao i u životu, da biste nešto uradili dobro, to mora da bude pre svega okrenuto ljudima, znači na korist svih ljudi koji su u toj zajednici, svih ljudi koji kupuju vaše NFT, da to ima realnu vrednost, da vi možete istinski, da im pomognete, mislim, ja to stvarno mislim da ova tehnologija ima ogroman taj, da kažemo, moralni potencijal, jer sam je ja sada potpuno drugačije doživeo, znači kao šansu da svi zarađujemo. A to može jedino ako, vi napravite jednu stabilnu zajednicu koja će biti na neki način i vaša neka mastermind grupa koja će vam pomagati u razvoju samog projekta, gde ćemo svi imati isti interes i mislim da takve kolekcije, vrlo ih je malo i oni će tek sad da se dešavaju kada smo videli da jednostavno je ceo taj sistem brze zarade vrlo neodrživ, znači ne možete vi da zasadite seme i da očekujete sutra da vam poraste drvo. Znači to nije utemeljeno na nekim, da kažemo, zakonima univerzuma. Sve što radite, treba da radite sporo na korist svih da bi to bilo održivo na duže staze. Kako neko, na primjer, ako sam ja napravio svoj NFT i ono što ja dajem kada neko kupi taj NFT je, na primjer, pristup zatvorenoj nekoj grupi ili, na primjer, kurs ili neka edukacija ili neke konsultacije ili nešto tako, kako, na primjer, ta osoba koja je kupila taj NFT od mene i ima pristup svemu tome, kako ta osoba može da kasnije zaradi od tog NFT-a? Da li može tom NFT-u nekako, ne znam, da poraste cijena pa da je on proda ili kako to ide? Može jedino ako se naprave realni benefiti, znači neki realni i održivi benefiti. Naprimer, ja sam napravio taj koncept sa svojom kolekcijom edukacije. Međutim, šta sam isto primetio, da je trenutno najviše ljudi koji trenutno kupuju NFT-eve su takozvani NFT traderi. I to su ljudi koji traduju NFT sličicama, znači kupe za jednu cenu i čekaju da to poraste i brzo prodaju taj NFT na tržištu i tako ostvaraju te male profite. Bukvalno većina kolekcija se upravo orijentisala takvim profilima i onda se radilo na razvoju, generalno na razvoju raznih alata koji će pomagati upravo tim NFT traderima, edukacijama za njih i tako dalje i tako dalje. I to je, da kažemo, imalo smisla dok je tržište išlo ka gore i kad je strah na tržištu bio mali, kad je tu bila velika euforija, kad se to prodavalo, kad je to sve teklo. Međutim, sada, od kako je tržište palo, došlo je do toga da jednostavno cena mnogim tim projektima koji su bili usmereni ka tim ljudima je drastično pala, jer sada ne postoji više tolika, da kažemo, ni potreba za tim tradovanjem. Mnogi ljudi su od straha, od gubitka novca to prestali da rade i na neki način ja sam to video i kao neku vrstu kockanja, jer kripto tržište je jako nestabilno, znači brzo se stvari dešavaju, ima čak i dosta prevara i ne postoje regulative i onda sve je to dodatno otežavalo samoj ovoj tehnologiji, na neki način otežavalo je da se razvije u nekom boljem smeru, eto.
Mislim da sada, nakon ovoga, to jest u toku ovog pada kriptovaluta, da će sada ljudi koji će praviti NFT kolekcije morati da ih prave skroz sa željom da to bude dugoročno održivo, da to bude na neki način nešto što će svakome da donese tu dugoročnu korist, i mislim da će sad tek da se dešavaju pravi projekti na NFT tržištu, jer ljudi više, jer će u tom prostoru sada raditi samo ljudi koji istinski veruju u ovu tehnologiju, jer će se dosta očistiti oni ljudi koji su sada hteli brzu, ekspresnu, da kažemo, zaradu za sebe. Da, kao i svaka tehnologija, i to treba nekako da evoluira. Čak i TikTok, tek kad se pojavio, bilo su sve neke totalne gluposti, a sad možeš da nađeš baš dobar, zanimljiv, edukativan sadržaj. Tako vjerovatno i NFT, ljudi su na početku krenuli nekih, da kažem, nekim prostijim razmišljanjem u tu tehnologiju i sad će to da ide i bolje i pametnije i napredovać. Sad, kako bih ja mogao da kreiram NFT? Kakav je proces? Kako ide? Šta prvo da uradim? I ako možeš tehnički da nam malo objasniš kako to funkcioniše. Mogu, naravno. Ukoliko bih želeo da napraviš bilo koji NFT, da kažemo, prvo bi morao da dizajniraš taj NFT u nekom programu za dizajniranje, da li je to Photoshop, Illustrator. Ja sam za svoju kolekciju koristio ta dva programa kad sam crtao svoju kolekciju. Znači da napraviš jednu grafičku formu koju ćeš ti sada da registruješ na blockchainu kao svoje vlasništvo. Kako to možeš da uradiš? Možeš da uradiš na dva načina. Ukoliko postavljaš pojedinačni NFT, to možeš da uradiš na bilo kom NFT marketu. Svaki NFT market skoro ima mogućnost da uz pomoć njegovog interfejsa postaviš tu sličicu, registruješ je kao svoje vlasništvo uz pomoć svog kriptonovčanika, da je postaviš tamo, da postaviš cenu tog NFT-a i da na taj način ti napraviš taj NFT od te JPEG sličice. Drugi način je, ukoliko se radi kolekcija, da ti iscrtaš, da kažemo, tu kolekciju pomoću raznih lejera. Najčešće su te kolekcije sastavljene iz nekakvih ilustracija životinskih nekih likova sa različitim ekspresijama lica, različita garderoba, pozadini i tako dalje. I postoje programi koji su pisani u JavaScriptu koji ti pomažu da asembluješ, odnosno da spojiš te lejere, da im odrediš na neki način količinu i da, znači, varijacijom sklapanja tih svih lejera ti generišeš svoju NFT kolekciju. Nakon toga, nakon što si generisao NFT kolekciju, za svaku tu sličicu ćeš imati jedan JSON file. To je jedan tekstualni file za ljude koji se ne bave programiranjem, u kome ti možeš da smestiš određene informacije o svom NFT-u. Znači, ime tog NFT-a, da tu dodaš kratak opis NFT-a, da dodaš sada elemente iz kojih se on sastoji, u smislu pozadina plave boje, boja kože crna, ima, ne znam, odeća trenerka i tako dalje i tako dalje. I na osnovu svih tih podataka koje imaš za te svoje sličice, ti pišeš jedan pametni ugovor koji ti pomaže da ti postaviš, znači, taj pametni ugovor na blockchain koji će ti omogućavati da svaku tu sličicu upiše prilikom kupovine NFT-a. To se zove takozvano mintovanje, proces mintovanja, odnosno kreiranja tih NFT-eva. Kad ja kupim NFT, pametni ugovor upiše tu sličicu sa tim podacima na
na blockchain i onda ja tu svoju sličicu mogu da vidim u svom kriptonovčaniku i mogu da je vidim na nekom NFT marketplace-u. Zašto su bitne ti opisi i sve to? Pa upravo zbog toga što u okviru NFT tržišta vi kada prodajete tu sličicu vi ćete imati i opis svih tih, da kažemo, elemenata, odnosno opis celog tog NFT-a koji vi prodajete i to bi bio, da kažemo, proces kreiranja NFT kolekcije. Kako bih ja vezao kurs, na primjer, za neki NFT? Ako bih, na primjer, napravio tako, recimo, ne znam, 100 sličica i želim 100 puta da prodam kurs. Tako bi nekako išlo. I sad želim da svako ko kupi tu sličicu da ima za tu sličicu vezan, za taj NFT vezan moj kurs. Kako bi to dvoje uvezao? Uvezao bi tako što bi, evo, znači, neko mintuje tvoj, odnosno kupi tvoj NFT, on se smesti u tvoj novčanik, odnosno tvoj novčanik ga očita sa blockchaina, a ti u okviru svoje platforme gde se nalazi tvoji kursevi, daš svim ljudima koji su kupili tvoj NFT, omogućiš im da kad se konektuju, odnosno kad se povežu sa svojim kriptonovčanikom, ako u tvom novčaniku aplikacija proverava da li u tvom novčaniku postoji NFT koji su kupili od tebe, ako postoji, aplikacija automatski otključava pristup tvom kursu na tvojoj platformi. I to je, da kažemo, način na koji funkcioniše platforma. Ti na taj način možeš da ograničiš da, na primer, ako imaš neke premium kurseve, oni mogu da vrede 3 tvoja NFT-a. Znači, neko će morati da kupi 3 da bi mogao da gleda te, da kažemo, premium neke kurseve, neke koji su masterclass ili kako već. Tako da na taj način možeš da napraviš i neku vrstu segmentacije, da, eto, i šta je dobro kod toga, što ti praviš neku vrstu ekskluziviteta samim tim što si ograničio broj tih prodaja i na taj način ti sutra na tržištu, zašto je dobro, mislim, zašto je fantastično sada NFT tehnologija? Pa omogućava mi da imam vlasništvo nad tvojim kursom. Šta to znači? To znači, ako ja sam kupio tvoj kurs, odgledao sam tvoj kurs, naučio sam to što mi je potrebno, sad mi više nije potrebno, šta ja radim? Pa ja tvoj kurs mogu, odnosno tvoj NFT da prodam na NFT marketu, da oglasim sada po ceni koju ja želim, lupam, ako sam kupio za $50, ja mogu kažem, ok, evo stavit ću da bude opet $50 ili ću staviti da bude 350. Onaj ko kupi od mene NFT, on automatski će moći sada sa tim NFT-em koji sam ja koristio, moći će da se sada loguje on na tu platformu i da gleda te kurseve. Znači, sjajna stvar je upravo to, ta mogućnost preprodaja onoga što mi ne treba. Kao kad kupim, ne znam sada, kupio sam neku klavijaturu, svirao sam, vidio sam da mi ne odgovara, ja uzmem tu klavijaturu, oglasim je, nakupujem, prodajem i na taj način povratim deo novca ili zaradam više. Eto. I to je sada, da kažemo, taj moment tog vlasništva nad tim tvojim kursom, što ja imam deo isto vlasništva nad njim, je sjajna stvar kod NFT tehnologije. Da, baš sam to htio da pitam i to mi nije jasno, ali izgleda da je to jedan od benefita koji može da se iskoristi. Htio sam pitati zašto bi neko kupio preko NFT-a moj kurs, a ne platio ga PayPalom ili preko kartice ili tako nešto. Upravo zbog toga. Znači, upravo zbog mogućnosti
da sutra kad mi više ne treba to mogu da prodam na NFT tržištu. I da svako taj koji je kupio taj NFT koji ima u ovom slučaju taj moj NFT ima analogiju kredencijala. Znači to je isto kao da ja sada uzmem i prodam kredencijale sa Udemija i kažem, ljudi, ja sam tamo, imam neke, ne znam, kurseve koje sam kupio, više neću da gledam, evo, prodajem svoje kredencijale da neko može da se sada uloguje na Udemy i da gleda te moje kurseve koje sam ja kupio i prodajem ih za tu cenu. Eto, NFT tehnologija ti to omogućava, da ti sutra možeš da prodaš tu neku digitalnu formu koja ti više ne treba. Da, i zapravo bih ja mogao isto da napravim neku progresivnu cijenu kursa u smislu da ograničim na 100 ljudi. 100 ljudi može da kupi kurs. I ako mu stavim cijenu 50 eura, a 1000 ljudi želi kurs, to bi značilo da će cijena kursa da mnogo poraste i ti ljudi koji su prvi kupili, svi će onda zarade ako odluče da ga prodaju. Tako je. I još jedna stvar koju sam zaboravio da napomenem je royalty provizija. Šta je to? Znači, to je mogućnost da ti sada, kada si napravio taj NFT sa kojim ti možeš da daš pristup tvojoj platformi gde se nalaze kursevi, ti u pametnom ugovoru, znači prilikom kreiranja, da kažemo, te NFT kolekcije, možeš da kažeš od svake preprodaje NFT-eva ja i dalje zarađujem i da staviš procente koliko zarađuješ. Ti možeš da staviš, da kažeš, 20% ili evo daću samo 50% vlasništva sutra ako neko to proda, ja ću da kažem ok, ali 50% od te preprodaje ide meni kao kreatoru tog kursa. Znači, to je jedna isto dodatni benefit i mogućnost da sve dok se preprodaje to na tržištu, ja isto zarađujem kao kreator tog kursa. A zarađuje i onaj ko je to kupio. Da, i još jednu stvar sam razmišljao da malo ovako, možda psihološka stvar, na primjer, ljudi trenutno kada odu, ne znam, na neki koncert ili u neku, ne znam, u neku državu ili kupe nešto ili šta god, oni uglavnom ili slikaju se pored tog mjesta ili na tom mjestu ili slikaju tu stvar i to sve prezentuju na Instagramu kako bi napravili neku sliku o sebi za društvo. To su sve neki statusni simboli, to signaliziranje kakva je neka osoba. Sad, ako ja, na primjer, imam svoj novčanik i kupio sam koncert, ne znam, za nekog u areni, išao sam tamo, kupio sam ovo, kupio sam kurs od nekog, član sam nekog kluba i ja sad imam svoj novčanik koji stoji u opisu mog profila i svako ko dođe na moj profil, ko me, na primjer, ne poznaje, može da ukuca negdje na pretraživaču taj moj novčanik i da vidi sve šta sam ja kupio pomoću NFT-a i šta ja imam i šta sam imao i da već procijeni, na primjer, na osnovu toga kakva sam ja osoba, šta mene zanima i vidim tu da će možda ljudi dosta da koriste i da će baš željeti da istaknu svoj novčanik kako bi neko ih bolje upoznao ili saznao nešto o njima. Tako je. Većina ljudi, ja mislim da vidi to kao lošu stvar, jer se na taj način kao anonimnost narušava. Upravo zbog toga prilikom instalacije, to smo zaboravili da napomenemo, znači prilikom instalacije kriptonovčanika vi ne ostavljate lične podatke. I to je upravo da bi se na neki način zaštitila vaša anonimnost. Ali će osoba koja vas poznaje i u slučaju da zna adresu vašeg kriptonovčanika koju vi dobijate prilikom instalacije, moći da vidi sve što ste vi kupili. Znači da ima potpuni uvid u sve transakcije koje ste vi napravili sa tim kriptonovčanikom. Da, ali ja mogu da imam dva novčanika, je li tako? Ja mogu da imam jedan privatni... Tako je, ti možeš da imaš, tako je, više novčanika, možeš da imaš ima sad tu različitih vrsta novčanika, ali svakako da, možeš da ih imaš više. I na primjer sad, ako bi neki youtuber, influencer ili kogod napravio
Sad to me na primjer zanima. Na primjer, napravio je merch. Ono, ima svoje majice, ima ne znam šta već. Patike kao što Gary Vee imao, ne. I sad, ako ja zakačem NFT za Dux, na primjer, koji prodajem, i prodao sam Dux s pomoću NFT-a, da li to ima smisla? Jer kasnije neko može kupiti taj NFT, ali ne može imati taj Dux. Ima smisla samo ako je neka vrsta ekskluziviteta. Znači, da vi sutra kupite NFT i da jedan od benefita bude to da vi možete da dobijete neku posebnu, specijalnu seriju koju niko neće imati. Znači, kao benefit ekskluziviteta to ima smisla, ali za neku komercijalizaciju sada, da kažemo, toga, to i nema toliko smisla. Da. I još jedan primjer koji sam dosta čuo da se može koristiti NFT, ne znam koliko je to realno i pošto su države malo spore u vezi svih tih tehnologija, katastar. Na primjer, ako ja kupim stan, meni je dovoljno da kupim NFT od vlasnika stana i da ne postoji šansa da se to promijeni. To je čak sigurnije od katastra, od čitavog državnog sistema. Da li to može da funkcioniše? Da li je to neki primjer? Dobar. Da, to će, mislim da je to budućnost svakako, da će to moći da funkcioniše i mislim da će kada se dese te regulative, državama će se mnogo isplatiti da administracija na neki način ide preko tog blockchaina, jer ćete vi imati onda uvid u sve što je potrebno. Sada, tu mora da se donesu svakako neke regulative. Evo sad, skoro je, ja znam još pre godinu dana je jedna real estate kuća New Yorka je pokušala da proda svoju nekretninu, baš zgradu u New Yorku putem NFT-a. Sad se skoro desila pre, ja mislim, mesec dana prva kupovina zvanično fizičke, da kažemo, građevine, kuće kroz NFT. Znači, i vi sada kao vlasnik te sličice automatski imate, da kažemo, i vlasništvo povezano je, znači, sa vlasništvom nad tom nekretninom. Mislim da će to na neki način da zaživi tek kad se uvedu određene regulative i kad države pokažu, da kažemo, spremnost da uđu u celu tu priču. Da. To će biti zanimljivo. Da, bit će. Mislim, ja mislim da to neće biti samo, mislim da će automobili da se prodaju tako. Naprimer, i tu vidim sjajne benefite, naprimer, da vi možete, ne znam, preko pametnog ugovora, da uvek očitate pravo stanje sada i te kilometraže i svega što taj automobil, kad su servisi rađeni i sve to. Znači, NFT tehnologija treba da upravo to, da omogući da nema prevara, da sve bude transparentno, da postoji na neki način jedan sistem koji će da nam obezbedi zaštitu od svakoraznih prevara. Da, to je, na primjer, jedan vrhunski primjer kada bi svaki, na primjer, autoservis mogao da se poveže na tu decentralizovanu aplikaciju gdje će on, kada dođe vlasnik vozila na servis, upisati kilometražu i tako da se zapamti čitava istorija i na kraju taj lik koji kupi auto, on može sve da vidi i nema šanse da neko to promijeni. To je baš dobra stvar. Upravo to i tu vidim ogroman benefit, eto sad, samo treba početi da na neki način treba da se ukazuje na sve te mane sadašnjeg sistema koje bi blockchain tehnologija moglo da na neki način otkloni i da nam pomogne da unapredimo, da kažemo, mnoge te situacije. Da. Sad, vi ste napravili, ti tvoje supruge, je li tako? Universe platformu, to jest projekat. To je NFT kolekcija. Može da nam kažeš nešto ovako okvirno o tome, pa ćemo da krenemo malo u detalje neki?
Pa eto, ja sam, mislim, više sam ja napravio, Vera mi je tu pomagala kasnije kroz razvoj. Vera je više uključena, da kažem, u taj content marketing deo koji vodimo sa Ludus Akademijom, sa tom našom edukacijom za kreiranje sadržaja, ali ja sam eto prošle godine negde u ovo vreme otkrio samu tu tehnologiju i upravo sam eto želeo na jednom, da kažemo, realnom primeru NFT projekta da vidim kako to sve funkcioniše i pokrenuo sam tu svoju NFT kolekciju Universe i ideja same te kolekcije je upravo bila da sve te neke vrednosti koje su nama pomogle u preduzetništvu, da mi na neki način i kroz ovaj projekat predstavimo i ceo projekat sam, na primer, bio sam inspirisan mojim ćerkicama i sve sam to nekako okrenuo da bude i svi ti likovi da budu tako NFT-evi, da budu i slatki, da budu više okrenuti deci i generalna ideja sa kojom smo krenuli je upravo bila ta neka edukacija o samoj tehnologiji, a kasnije eto kao neki krajnji cilj bi bila neka vrsta animiranog sadržaja, crtanog filma, gde smo želeli da to napravimo za decu, gde bi oslikali te naše, to jest oživeli te naše Universe likove i gde bi ti likovi prenosili deci te određene poruke koje su nama pomogle u preduzetništvu, a te poruke su upravo ta neka podrška, zajedništvo, da se ne plašimo poraza, da iz poraza se razvijamo i rastemo, da budemo hrabri, da budemo iskreni, da budemo istrajni. Znači sve ono, te da kažemo neke vrednosti u koji mi verujemo da to pokažemo i deci, da im ukažemo na to, da imaju više samopouzdanja i tako dalje. To je generalno ideja bila. Sad ta kolekcija i ceo razvoj projekta je onako bio turbulentan, da kažem. Ja sam se dosta tražio sa tim projektom, nisam imao ni dovoljno samopouzdanja da celu tu priču držim samo na tim osnovama, nego sam na neki način se prilagođavao tržištu i dosta sam svoj projekat počeo da usmeravam ka ljudima koji su NFT traderi, koji se bave tradovanjem sličica, pa smo mi počeli da razvijamo razne alate koji će njima pomagati u okviru našeg Discorda, aplikacije na kojoj imamo zajednicu, na kojoj okupljamo NFT zajednicu. Onda smo pravili te kurseve, pa neke kurseve upravo za tradere i tako dalje i tako dalje. I evo, od skora sam ja na neki način rešio da potpuno ukinem sve te benefite i da se na neki način okrenem sada, pošto sam postao i pametniji za sve ovo vreme razvoja projekta, da se okrenem jednom realnom, da kažem, benefitu, da na neki način sada Universe postane realan biznis koji će, na osnovu koga će svi ljudi moći da zarađuju. Trenutno se sada bavim tom pravnom formom, kako ćemo to da ovde kod nas, gde ne postoje te regulative, kako ćemo da omogućimo ljudima da od tog brenda zarađuju. I sad smo, upravo u tom nekom razvojnom procesu. Ne smem nešto više od toga da pričam, jer hoću da budem 100% siguran pre nego što predstavim sada taj novi benefit, ali sam mnogo uzbuđen sada zbog njega i to je sad nešto u šta po prvi put osjećam da će biti potpuno ispravno i da će skroz, dobio sam i sjajan feedback od ljudi kojima sam to prezentovao. Mislim da će sada to po prvi put biti nešto pravo i što će istinski moći
da tu pravu svrhu NFT-a koju sam ja na početku i osetio i taj pravi potencijal same te tehnologije. Da. A koji bi bili, kad bi trebao da sumiraš, koji bi bili glavni sastojci tvog NFT projekta? Znači, imaš, na primjer, kolekciju koja je grafički dio, ono što se veže za kolekciju, koliko sam shvatio, je edukacija, ili tako? Kurs neki ili tako nešto. Tako je. I imaš poruku, to jest vrijednosti za koje se veže ta kolekcija. Tako je. Pa sada kada bih nekome davao savjet, eto, na osnovu ovog svog iskustva koje imam, mislim da svako ko sada kreće da pravi svoju ili koji planira da pravi svoju kolekciju, treba pre svega da zna kome se obraća, koja je njegova ciljna grupa, za koga pravi tu NFT kolekciju. Treba da razmišlja o benefitima, znači koju vrednost treba da ima, ali dugoročnu vrednost, ne kratkoročnu vrednost, da ja sada nudim neku vrstu nagrada ukoliko vi kupite moj NFT. Ne, nego nešto što će biti opipljivo, što će biti dugoročno, što će biti istinski vredno. Znači da se orijentiše na to, da vidi kako on može toj zajednici, odnosno kako on može tom svom investitoru da obezbedi pravi, realan benefit. Da li će to biti zarada, da li će to biti mogućnost da koristi besplatno nekakve druge aplikacije ili kurseve ili šta god to bilo. Znači, bitno je da se prvo odrade te neke pisane stvari, da ih tako kažem, znači da se to stavi na papir. Druga stvar, bitno je da znamo ono u čemu smo mi najbolji. Znači da to rezonuje sa nama, da mi damo neku ekspertizu u kojoj smo najbolji i gde će ljudi moći da nam veruju nama i toj našoj ideji. Znači to je jako bitno. Meni je dosta odmoglo to što sam gledao da pratim tržište, da pratim šta je sada popularno na tržištu i onda sam počeo da razvijam te benefite za tradere, a ja sam nisam trader. Znači, ja sam ne razumem najbolje samu tu materiju i onda to najčešće ljudi rade. Eto, vide šta je sad trenutno popularno i onda kao, ajde sad ćemo mi to da probamo. Ne, nego radite nešto dajte nešto u čemu ste vi najbolji, da to sutra što vi date ima realnu vrednost za nekog drugog. Nakon toga dolazi sve ovo ostalo. To je prezentacija samog projekta, da lepo objasnite svoj projekat, zašto služi, čemu služi, koji su benefiti od njega, da imate jednu dobru web prezentaciju samog projekta, da oko te ideje, oko tih benefita počnete da okupljate svoju zajednicu i da tim ljudima pokazujete šta je to. Znači, to je isto kao proces pičovanja neke ideje za start-upove. Znači, vi imate prezentaciju, pokazujete svoju ideju, pokazujete ono u čemu ste najbolji, a ljudi koji su vaši investitori treba da poveruju tu ideju i treba da vam, sutra, da vam daju novac i da kupe taj NFT od vas. Znači, jedna prezentacija koja će biti potpuno, da kažemo, koja će na pravi način da predstavi tu ideju, da je nekako spustite na nivo da ljudi koji će to da kupe razumeju, a onda nakon toga dolazi taj tehnički deo i crtanja kolekcije i pravljenje pametnih ugovora, pisanje pametnih ugovora, pravljenje mint aplikacije i svega ostalog. Znači, druga stvar isto koja je jako bitna je promocija samog projekta na društvenim mrežama. Ja sam uvek za varijantu organskog rasta, znači ne da vi to
da plaćate reklame pa da to ide, da tu nudite nešto nerealno ili kako već, ne, nego da probate na osnovu nekog vrednog kontenta koji će opet imati, od kog će ljudi koji to budu gledali kod vas isto imati neku korist, da uz pomoć tog kontenta na neki način objasnite ljudima da se upute u vaš sam projekat i da na taj organski način probate da dovedete ljude koji će kupiti taj NFT od vas. Da. A taj tehnički dio, nakon, na primjer, crtanja svega toga, nakon što se grafički izradi kolekcija, treba napraviti pametne ugovore i treba postaviti tu NFT kolekciju na blockchain. Kako to funkcioniše baš na tehnički način? Znači, koji programski jezik, kako se to postavlja na računar, koje aplikacije se instaliraju, kako to ide? Jasno. Ovako. Pa, zavisno od toga za koji se blockchain odlučimo, pošto tu imamo sad više blockchainova, imamo Ethereum, imamo sada Polygon, imamo Solana. Ja ću pričati za deo kako izgleda taj proces kada to radite na Solana blockchainu. Ja sam celu ovu svoju kolekciju radio uz pomoć Metaplex, ajde tako da nazovemo, nekog protokola, odnosno aplikacije koja vam omogućava da napravite takozvani candy machine, koji vam, uz pomoć koga vi možete da kreirate te NFT-eve. Sjajna stvar kod Metaplexa je to što vi imate dokumentaciju na njihovom sajtu, pratite dokumentaciju i radite to kako piše u dokumentaciji. Instalirate sve neophodne datoteke da bi to radilo, imate template Mint aplikacije koji je rađen u React, u JavaScriptu uz pomoć React frameworka i vi bukvalno imate sve potrebno je da znači samo to grafički to uobličite, da dodate određene brendirane momente na tu Mint aplikaciju i to je proces. U okviru Metaplexa se nalazi i template pametnog ugovora, nekog osnovnog pametnog ugovora. Ja sam koristio te osnovne pametne ugovore i oni su pisani u Rust programskom jeziku. Ukoliko se odlučite za Ethereum ili Polygon, to se radi, pametni ugovori se rade u Solidity programskom jeziku. Ja nisam blockchain programer, ali sam se dovoljno uputio preko određenih tutoriala, pošto već imam background programera, JavaScript programera. Ukoliko znate sintaksu JavaScripta, lako možete da se prilagodite bilo kom programskom jeziku. I na osnovu toga sam ja napravio svoj pametni ugovor i svoju Mint aplikaciju. Znači, uz pomoć Metaplex servisa. Znači, na front-endu bismo imali neku React aplikaciju, Tako je. React neki kod, i on komunicira sa tim blockchain Rust kodom, tako da kažem, je tako? Tako je. I kako on komunicira? Da li ima neke između API ili kako je to? Pa, da, postoji API u okviru toga. Ja nisam se tehnički više udubljivao, više sam konfigurisao već postojeći kod. Nisam do te mere ulazio u samu logiku funkcionisanja, ali šta je bitno da kažem? Bitno je da kažemo da sam pre nego što sam izbacio samu aplikaciju sve testirao na DevNetu, znači na test mreži gde vi možete da vidite kako funkcioniše sam taj proces mintovanja. Znači vi na jednoj test mreži pre svega možete sve to da istestirate i to je obavezno da se istestira, jer šta je bitno isto da kažemo, da
ovaj servis košta. Ja sam, na primjer, za svoju kolekciju od 7770 NFT-eva platio oko 13 Solana je bilo, ja mislim, tada. To isto se to plaća i za Ethereum blockchain, ukoliko želite da postavite taj ugovor. To da bi otišlo na blockchain se plaća, to je taj takozvani gas fee, je li tako? Tako je, kod Ethereuma je to gas fee i to se plaća i to je eto u jednom momentu, ja kad sam radio neke NFT kolekcije za druge, tamo negde u januaru, februaru mesecu, iznosilo oko $700-800 po pametnom ugovoru. Sad ne znam kakva je situacija od kako se promenio princip rada Ethereuma, od kako je sa proof of work principa rada prešao na proof of stake, znači ne znam sada kolike su te provizije i da li se to smanjilo, čuo sam da će vremenom da se smanjuje, ali to su otprilike bile cene kad sam ja radio to. Naravno, kada radite na testnetu, odnosno na tim test blockchain mrežama, onda je to sve besplatno, radite sa nekakvim, da kažemo, fiktivnim kriptovalutama. Da, a, na primjer, znači, taj test se odvija na lokalnoj mreži, nekoj na tom računaru, isto kao što developeri imaju svoj lokalni neki environment za development prije nego što ode na production. Sad, šta se dešava ako ja, na primjer, sve istestiram na svojoj mreži, to jest na svom računaru, i to prebacim na blockchain i kasnije se predomislim, kažem, nisam ovo trebao ovako, želim biti nešto da promijenim, neku logiku, da li to može ili mora iznova da se pravi ili kako to sad ide? Mora sve iznova da se pravi, znači, bukvalno vi morate kada, to je, da kažemo, na neki način mana blockchaina, što kad jednom ode taj pametni ugovor, vi ne možete posle to da naknadno menjate, osim ako u pametnom ugovoru niste stavili određene promenljive koje možete naknadno da menjate, znači postoji to, vi možete u okviru pametnog ugovora da stavite promenljivu koju kasnije menjate tako što se logujete uz pomoć kriptonovčanika sa kojim ste podigli taj pametni ugovor. Znači, ali će uvek postojati, da kažemo, ta izvorna verzija toga. Ukoliko nemate promenljivu, odnosno to su neke konstante, to ne može da se menja i onda ćete morati da pravite potpuno novi pametni ugovor. Znači, ti si svoju NFT kolekciju deployovao na neki Solana blockchain. Tako je. Taj Solana blockchain ima svoj marketplace kao neki shop gdje se prodaju te NFT kolekcije i ta tvoja NFT kolekcija je prezentovana na tom marketplaceu. Sad, neko kupi NFT sa tog marketplacea, koji nije tvoj sajt, nego je tamo Solana neki marketplace, on ima svoj novčanik pomoću kojeg je to kupio i onda sa tog sajta on se prebaci na tvoj sajt, dođe na tvoj sajt, posjeti ga i tu se uloguje preko svog novčanika i dobije pristup svemu što si, kursevima, edukaciji, svemu što nudiš. Sad, da li je moguće da se izbjegne taj third party marketplace, nego da napraviš svoj marketplace direktno na svom sajtu i da se sve odvija tu, da ne ide na OpenSea ili gdje već postoji? Naravno da je moguće i Metaplex upravo ima i to u svojoj ponudi, da vi napravite, znači bukvalno ima template jednog marketplace-a gde vi možete brzo da ga konfigurišete i da napravite, znači bukvalno kao svoj marketplace gde nećete imati te provizije koje uzimaju marketplace-ovi, one su tako oko 2,5% do 3% svaki marketplace uzima. Znači vi ćete moći potpuno da napravite svoj marketplace gde će sve da se odvija na njemu, tako da potpuno postoji ta mogućnost. A još samo da pitam vezano za tvoj projekat, edukacija je vezana za NFT, je li tako? Tako je. I za NFT, i za blockchain, Web3, znači sve što u paketu ide
Pa evo da pozovemo ljude, ako žele da nauče nešto o NFT-u, o blockchainu, mogu da posjete tvoj sajt universe.io. Ostavit ću ja link u opisu. Tako je. Mogu, sad trenutno sam u fazi, trenutno sam pauzirao proces mintovanja zato što hoću da ga ponovo otvorim sa novim benefitima. Trenutno ne postoji mogućnost da se kupi NFT, ali će uskoro postojati, znači kroz par nedelja ćemo ponovo otvoriti sa ovim, da kažemo, novim pravim benefitima koje sada planiramo da izbacimo u dogledno vreme. Odlično. Možeš, kada to sve bude gotovo, možeš me svakako kontaktirati na Instagramu čisto da još jednom to objavimo. Hoću. I ostalo je još samo par pitanja nekih i jedno zanimljivo pitanje koje mene to baš zanima, vjerujem dosta ljudi. Zašto Facebook, to jest Meta, toliko ulaže u Metaverse? Zašto im je to toliko bitno? Pa, ja mislim da se ide na to, na taj metaverzum, da će to biti jedno novo, da kažemo, jedan novi digitalni doživljaj i mislim da zbog toga se toliko i ulaže jer će to imati mnoge benefite, ceo taj metaverzum. Ja generalno mislim da trenutno tehnologija nije dovoljno praktična, ovi VR setovi koji se trenutno koriste nisu dovoljno praktični da bi to zaživelo, jer vi morate da budete, da kažemo, u prostoru ovog fizičkog sveta i zbog toga se i dešavaju razne povrede sa tim VR setovima, jer ljudi izgube potpuno osjećaj za prostorom. Mislim da će tehnologija koja će da omogući da se ceo taj metaverzum brže razvija i svi njegovi benefiti biti u stvari augmented reality tehnologija, gde ćemo mi ipak uz pomoć nekih naočara, gde ćemo moći da vidimo i prostor oko sebe, moći i da projektujemo u tom prostoru određene, da kažemo, digitalne stvari i da na taj način upotpunimo taj digitalni doživljaj. Šta to znači? To da ako imam prijatelja koji je trenutno u Americi, uz pomoć tih naočara, hoću da četujem. Umesto da četujem preko Instagrama, ja ću da ga pozovem da mi se projektuje ovde i da pričamo. Da mi se projektuje da li kao on ili kao njegov neki avatar ili kako već. S druge strane, ogromnu prednost i da kažemo benefit vidim za retail industriju, znači pogotovo za fashion kompanije i brendove, jer će oni uz pomoć ove tehnologije moći da na neki način online kupovinu dovedu na jedan novi nivo, jer ćete vi moći da probate sada tu majicu kako vam stoji ili da probate te patike ili šta god od toga pre nego što to poručite. Tako da, naravno tu je i gamerska industrija, da ne pričamo o tome, mislim to će isto imati određene, da kažemo, benefite, kao Pokemon igrice, na primjer, ili Fortnite koju igrate u gradu, ne znam, sad. Vidjet ćemo, zanimljivo će biti i mislim da zbog toga se i ulaže toliki novac u tu digitalnu infrastrukturu, da se pre svega tehnologija napravi, eto, problem je bila i ta protočnost, pa sada uz pomoć 5G mreže i tehnologije se to podiglo na viši nivo, to će da omogući veći protok, a samim tim će da omogući to grafičko okruženje da izgleda realističnije u tom metaverzu. Znači, definitivno vidiš da će to biti dio naše realnosti u budućnosti, da to ima... Pa na neki način da, vidim da se ide ka tome da dosta kompanija ulaže ogroman novac, pre svega i u razvoju augmented tehnologije i tih naravno fizičkih uređaja koji će to da nam omogući da uđemo u taj svet. Tako da, verovatno će sve te forme, pa čak i forma kompjutera,
eto, da se prebaci na te naočare, da neću morati više da koristim kompjuter, nego koristim naočare i tu projektujem šta god, svoj desktop, radim, zadajem glasovne komande i tako dalje, i tako dalje. Tako da, verujem da se ide ka tome, i zbog toga se sada toliko i ulaže u sve to. Razumljivo. Kada kupujem kripto, mjenjačnica mi traži da se verifikujem. Traži mi da se slikam, da napišem nešto na papir, da pokažem, ne znam, dokument i tako to. Kako to utiče na anonimnost kripta? Kako sam ja anoniman ako su mi oni tražili podatke? Da, sjajno pitanje, jako zanimljivo. Pa, mislim da će dok se ne uvedu neke vrste regulativa, dok države sada ne uđu u ceo taj proces, to da bi se sprečile verovatno razne prevare, pranje novca ili kako već kriminalni dosijeji, da će to morati da se radi na ovaj način. Ali verujem da kad se države uključe u samu tu tehnologiju, da će to onda biti potpuno drugačije regulisano i da će istinski onda biti samo taj neki ID, ali država na osnovu toga mora da ima nekakav dokument da ste to vi, da je to vaš kriptonovčanik ili kako već će to se regulisati, ne znam, bit će zanimljivo videti. Ali da, znači sada trenutno kripto menjačnice upravo samo zbog tih raznih zloupotreba koriste i dalje sisteme verifikacije. Da. A šta misliš o ulaganju u kriptovalute? Pa, ja mislim da kripto tržište mora isto da na neki način, evo sada šta se desilo sa ovim menjačnicama, to pokazuje koliko je na neki način celo to tržište neregulisano, koliko je nesigurno, morat će da se dese mnogo strožije i regulative da bi ljudi bili sigurni kada ulažu u određene kriptovalute. Ja nemam neko iskustvo generalno sa tržištem ranije, ja sam godinu dana u celom ovom svetu, dosta toga sam naučio, ali mislim da i među tim, da kažemo, kriptovalutama će morati da se nađu nekakvi, da kažemo, održivi, ne samo ti digitalni benefiti, da kažemo, nego će to morati da postanu i neka vrsta realnih benefita, nečega što je uključeno, ne znam, da se veže za neku vrednost realnog sveta. Dok se to ne desi, dešavaće se ovakve stvari, da ljudi gube ogroman novac, da budu prevareni, da na neki način, jer ne postoji potpora u nekoj realnoj vrednosti. Tako da mislim da treba da se dosta reguliše sve da bi to postalo jedno sigurnije mesto za investiranje. Da, u suštini bi mogli reći da ljudi ulažu sa onim novcem koji računaju da će da izgube i to je to. Tako je. Upravo to. I makoliko da je primamljivo i da deluje, ne znam ni ja kako, kao neki san o brzoj zaradi, ja mislim da brza zarada ne postoji, da istinski pre nego što investirate u bilo šta, dobro se edukujte, uložite taj novac koji biste uložili u kripto, uložite u nekakve edukacije ili ima toliko besplatnog sadržaja na YouTube-u, edukujte se, gledajte taj sadržaj, čitajte društvene mreže, Twitter je mreža, da kažemo, za te kripto tradere, NFT tradere, čitajte tamo šta se dešava,
edukujte se i eto, kada ulažete novac, budite oprezni, to je sve što mogu da kažem. Mislim da je to pravi savjet. Miloše, hvala puno na ovom razgovoru, bilo je veoma korisno, vjerujem da će ljudi mnogo imati da nauče, mnogo nekih korisnih informacija si pružio, tako da hvala puno. Hvala tebi na pozivu, eto, bilo mi je prelepo i mnogo mi je bilo drago što sam imao da podelim neko svoje iskustvo o ovoj fantastičnoj tehnologiji. Nema na čemu, čujemo se, pozdrav. Čujemo se, pozdrav. Ćao.